Na Wirorere wa Muthingi TV ni matanya makwa ati muthenya waku no ikorwo githie na mbere wega mothi ni tariki 25 mweri-ini wa gatatu mwaka wa 2024 gakunyita ugeni kana gakwamukira na gitio kinene thiini wa program ino itu ya Kurung'A Igiri hoini wa umuthi na muthenya wa umuthi tuko tukiririria horo wigie mbeu njithini na makiria mwerekera wa mbeu tongori tuko tukirumbuya maundu matiganite na thiini wa studio cia Muthingi TV ni nditikite na gitio mugeni wako muthenya wa umuthi ure kwamba kuhe kanya gaka akorwo introduce kuri Wirorere wa Muthingi TV nigetha tukorwo tukikira direct ino ya muthenya wa umuthi. Karibu sana mundu gwitwo Dennis. Asante. Ngiye Wirorere wa Muthingi TV ni ya watu wabeti ukimwira wewe na weka atia. Nigaro. Ni jitago Dennis. Bego Derepa. Ni mutongoria wa mbeu njithini huku Mount Kenya na bururi wa Kenya. Na riu ni tugetekite na tugetuka try tongoria nginya ya Africa. Ni kibali ni Kenya. And I can wait in a local karibu sana mahinda ina na makaribu tukabiriria haha katika mwaka wa 2020 katika 2010 nikakora tofauti nitaweka kamera kana jeshi kamera na itara 260 nikawati aje vile ndio ile bracket ya 15 ulinya kamera 3 na 5 no ugirora structure ya thirikari ni kule kundu kumwe koretwe ya trained ni kana ministry mo tamake sababu na mambo ya sports ikupatia ukoro igitoguri ni mundu mbeu njithini we age bracket ikurigana na uria constitution ya bũrũri yugite ugirora sababu na mwamba ndari thiini wa age bracket niki kirafia kira kigithiini wa kana hari atongoria a bũrũri uyu witu kana thirikari hari gutigirira ati ni akorwo ikiyithia kana ikihingia ciraniro cia kuri mbeu njithini kuga ati katiba yugite ati mundu uri between 15 to 35 ni atongoria bracket thina uri andu right ni gatho bwana mushwe nikiuria kiu wa mbere katiba nditwirite ministry ya youth ikorwo igitongorio ni moyu hasa ni iria tuigua mawakiri makiuga open clauses cia thiini wa katiba oho ni gitaririe ni gakiuga ati ni akorwo na ikiro ciganona na cia fulani no ndikiugite ati uria wagituka qualified ni ugikorwo ukiamukira kana uria wagituika ni heo wigire kiucio no nginya ikorwo mundu wa mbere thina uria nyonaga tu ni gukorwo ugitongorio ni mundu utari wa youth ministry niyo ni maundu maria meyumiragia na gutongoria kwao kwa muhano ndungihota ku associate na andu utaikaraga nao ndungihota ku associate for example ndungihota ku associate na youth tware ningihota ku associate na youth ni ndindaga nao ndutaga wira nao ni ndimataukitwo maybe gukira na youth nduhanaine ababu na mwamena ena miaka 25 youth wa hindi wa yao tiguo wekuo ihinda-ini riri riu akora mundu ucio news kana ni arakorwo atarahota gutwarana na maundu uria magiriire gutwarana namo wakere ntwakire nginya na minister wa iguru kana Ambassador Amina Mohamed sorry ni twakionete onake akaremwo nginyagia gutwarana undu nginya ma technology uria maragithie na mbere ina ukiyukia so ugakora ati ni ndirораgira ministry ito ya bũrũri ya youth na youth affair na ngerorera na tondu ni nene ni ministry nene nginya to minister ucio yo ministry yenyewe ni koragwo yandikite andu aingi muno na for example danerera guku gwitu Central Kenya to ni kwingi kiuga njikarite muno na ngerorera directors ya county riu tucoke kuria ri ake gumakie bwana mushwe gutiri mundu muyuthi na ni director wa youth kuria mashinani riu nikio ugukora mbeu njithi itu ni raigiro nginya indo ciretwo ICT hub kuria mashinani makero mathie magathome uigiriki wa computer no mundu uri urugamirire kuria mashinani ndari na mieke ya gukorwo agikinyira mbeu njithi aria nginya me matureo ni tondu matirarai ririkana ndirona andu maki bracket andu riu generation ile ikundi igwetwo Z aga Z aga makamita alpha nage makamita alpha mundu wa miaka 58 no age kwazo zi tondu icio ni ciana ciake actually ari onaga ta mareka uria gutagirire mahinda mothe na
mono finally what goes on akorwo ati mbeu njithi kana ayuthia matina koma kigunika uria magire kugunika ni maundu maria ma thirikari maikoragwo makirutwo no oho ni tukwenda go site na tuge ati ni ayuthio nao ni meyumiritie na makauga ni mahetwo kanya na magafira kumwe ona ti kwiri ni tukionete ayuthi mahetwo kanya na makia ku deliver so tutigiga a bracket tuge the government has failed ababu na mwamba no tuge yedara ki deliver 100% no demurate at around 40-45 Torio hauri tucoke gicunje kia 55 gya gatiba ka mwaka wa 2010 araigwete atiriri ta thirikari ri nifati guka na affirmative programs mabe ma empower beoji through education through proper healthing na through affirmative programs reci gutigirira ati beoji thiri ni makinyukithia ikinya rimwe kuma kuthii haria ringi hihi we woni waku na thirikari tekinya ni ire gicunje kia 55 gya gatiba Kenya kegete thirikari yuke na affirmative programs etigirire atiriri beoji thi aya uga ni maragwa ni gitumi kiriko kwa gukorwo hihi maragwa tondu gicunje kia 55 gya gatiba tikihingie ni thirikari right nyambe njuge bwana mucwe ni ati thirikari ni rutaga program ici kore gwitu Laikipia ni twega kuhinguriro kindu gigwitwo Huduma Center ni thirikari na services ni ndekinyetie kuta mundu kiumbe na services imwe ciria ndakorire Huduma Center ina cio na ningikiwe ni ati ni besha cio for example cia youth na umenye program yo ya affirmative action ni ya thirikari ni gaya ni ginya kuria bunge ginya riu ne ndironire ona governor ni araheirwo kanya ga gwikorwo nayo ni tondu wondu ucio ngaiga atiriri kiria mbeu njithi matari na ni ndira insist muno na ni nyenda kwaji muria wina information the worst thing ni guikana na information yo ka guteithia andu kiria andu matari bwana mucwe ni information ati ni gwikagwo ni tondu wa ogwo twauga andu aria maikarire ini itecio matirahota ku associate ni nawe ora tungiaraniria mucwe tiguo we na awa wa miaka 40 mungiaraniria na tiguo ye angikwa address so lack of that information kana separate of that thirikari ria hota guthi educate andu wega muno for example beoji ni manyitanaga ikundi-ini na maikoro aguteithio ni thirikari na igena cia kwambia biashara na maundu mangi na to thirikari ginya ikundi cia World Bank na ikundi ingi no riu ndungiteithio wi mundu kiumbe no ni gukire ginya gicunje kiu gia guteithio riu ukoraga ni takarata gakorwo gagithako muhinguragirwo mukaga kwirwo riu gakorwo mutiri na information no kwina applications cirathie na mbere riu ni tondu wa kindu kiu ndirakwira association of communication andu aria marakorwo magitwarithia program icio matirahota ku associate na the receivers of information na ithui tabe ujithi tugafiri ni kwa guthi gukora gugithie gukigira information rikana mugikwe cia korire wacio mugunda korwo nicio riria uragithie gwicicaria turio hau turania atiriri nituga ati rimwe thirikari ni ararekereria affirmative actions kana ni ararekereria affirmative programs igakorwo ikirekererio kuri mbeũ njithi kwani kwina Huduma Center kwina program igicithire na mbere ikirekaga kuri mbeũ njithi maranyita na maikundi through youth empowerment makaheo funds cia kwambia biashara cio na makiria riri kwiri na ayuthi ingi matate mawira no tukorania atiriri kiuria gia civic education na public participation iri ithuita turagwa are we not really equipped with that civic education ya kumenya atiriri ta yuthire turanaga na mutaratara fulani bururi to wa Kenya ri urekagiriria programs ici ihinda riri na riri ni yuthi marafail hari kumenya civic education kana ni thirikari ifirite hari ku provide the civic education as well as public participation right icio cikaingira ministry igire ya mbere igakingira ministry ya public administration muthuri wetwo Moses Kuria ni nyonete akiruta wira ucio wa ukorwo akira andu uria uhoro uragithie na mbere yakire gakingira ministry ya babu oyin my point is ababu na mwamba sorry yeah my youth matirahota ona ogwituma mucwe digiri yaku ya communication ndegia hukorire nyumba ni nginyagia we ungiathire wa apply cyber gai wa apply help na nero ni we uwe urihaga kwaga information hiyo we ti help yokire kwira kwina help we ni we wathire ugicaria ukimenya ati kwina help iyo ni muhano umwe tuge tungihuthira information ino wa mbere online
So the full information on other issue ogegiro kana ogira mundu aigire haria ekugiro haria ha www.ministryof.youth.affairs.co.ke ni gukorwo gukora information iyo na ne mapostaga na ne maupdateaga no ririkana beũ njithi ni tuli ga problem ka tutetikagira kwa admit ni tuli that craziness no ne ngiugaga atiriri ni kwagire gukona aggressiveness thini wa ministry tondu ndakwira andu aya matirahota kwa associate na maundu maria twikaga andu aya aria maratongoria ministry no ya youth ri hindi yao gwikiragwo notice board ciana ciothe igagithi gugithoma kiria ke uguo no guo meciria mao maha riu ni twaumire ku riu ni twaumire ukoroni ucio riu ni twaingirire maundu mangi andu makiagire gwikoma magika ni tondu wa ku disseminate information so ministry ya youth kana thirikari ni ra fail tondu wa ku relax ni ra relax tondu wa the professional scope area men now matirahota ku deliver that information on time. That is one. Na two wakona delays cia andu gwikorwo makimenya no menye beũ njithi ya magire gukinyirwo ni aria makiri kuria macinani ngima makako matiri na kanya kaguona ni urakora kwena ginya challenge yo ya aigia matiri ginya na smartphone ya uki access na makoro mena smartphone ri matiri ginya internet do internet no besha ti free so urakora gutiri na that information relaying yega riu ni magire ma on that program tondu he maundu mangi maingi nyona thirikari iki wa con for example ni nyona thirikari ikiheana bataraitha na kaundu kau ni gatwarithagio wega muno nginya gakora mundu uria uri maga kuria kundu gwitwo kurumbu Nyandaro kundu thiini ni akinyagirwo ni uhoro ucio ati kwina bataraitha iraheanwo so ni njugaga the government still has its own way and machinery agire kuhuthira gwitigirira information ino ri ni atukinyira kuria ngira ni hotororania atiriri solution ya maundu maya mathina maya mari hahari ni riku awi tugi ati tugukorwo tukieherania na director maya marugamirira initiative cia youth so meheria uga atiriri twina beũ njithi aria makoretwo mahetwo miekeo magacoka magafail in a nutshell mathina maya mothe ri tukumeheria in what way kana solution ya muri